tala fa lava, o tātou tala fou, mole nei Aso Lua. O le tausanga nei o ato le 5 tausanga le whainga pa anga whaava malo, a le malo Samoa ma Australia. I le tausanga awhi iwa se lau fitus funmatasi, na mua i whaavai o le whainga inga whaava malo a Samoa ma Australia, ma ua atili mausali e le whainga pa anga whaava la tānei atinu e lua, e peo na whaamau whailonga i le avea masui a wail funatanga, a tai o malo le Pasifika. Ta ua ta mai tai palemia, fia mea na ami mata afa. O le tausanga i loafe ma le tolun sa ini e le whainga inga whaava malo atinu e lua. E ingoa o le falafolasia i lo tāwā, po le the map that guides us. O se mali enga na ave i le whaamua mua atinu umai lua. E whiawhau fua i fisoswani i tū tau suinga o le tau, pui ingo le saunga le mu, whaatupula i al te mau a inga, atina e manuia o tangata lau tele. Ina ia mo tino e whaamalia ina ato atoa ia ingo le ta iala mo le atina e o Samoa. O se etasi o vaianga tau o le neiso o tanga, o le tu ina mai o le fisoswani a Australia e alai leo. Mo le whanotanga o Jokam lean tatou tali malo ai. Ai mai se ai le whaawau beo ngā luenga whaavai taimi, mo na ia tatou tangata, o fisoswani e il tau singa o ainga, nuu, whaapea e ka lesia. Whailoa mai el palemia o Samoa, whaapele ko mesina o Australia i Samoa nei, ia Will Robinson. E tu mau pele nei whainga pa anga whaawau malo, mai whaawau pea e anga i atu le lumanai. Inisi o tala, ile malanga mai e o lali i siampini la upanga maa mai le lalangi, lali i a jai o pataya. Na ia asia ile no whaanga lo i ei whanau i lalo wawa e ngal whalaptitonga, o to manga mo e popo ngā tia, a o le itu wale atinu umo Australia, ile whai ungo le vai asuna tia nei. O le taimilo na luale nei wa asia i e jai le to manga, ma ave i eile na fisoswani, e ala i mea aitau ma whamo alo ma whanau, ua i lima le whalaptitonga. Na whaalia le anga fia le ali i fusu ono le maua le avanoa, e whiloa ia i alo ma whanau o i lalo le whaamalmalunga le to manga. Sau noa le president le whaalaptitonga le to manga mo e popo ngā tia, e mamoli le whaafetai le sunga ia jai, i le amana ia le whaalaptitonga, i so se taimi malanga mai ea sia le atinuu, ma ua whai o ia ma whaata ita inga le lei, mo alo ma whanau e le ngāti titono le to manga, ai meisi o Samoa. O le tausanga nei e atoa i le luas fulu tausanga talo na whaatuina le to manga mo e popo ngā tia, i titono le atinuu. O le taimila na tolu le nei o le awha asoi le tasi miliona mo polo keti, maa tina e ese tua i tu malo ta itasi, i te tono le atinuu. O le wha moe moa lunga le tasi miliona le watu ina atu i tu malo, e wha pitoa mo le wha lelea le manuia po le soifuanga lau telo tangata te itua tasi. Ai meise i la ato i ea fianga tu mau le tino, po le mawhau, soifua malo loina, wha lelea o a onga, wha tawa ino le anga nu e ala i au onga, wha mama ino lo tatou si o manga, whaalele o atina au whai ngā whaiva ma metato, whaata ua le whamamao la whangata itasi a wātu risi mai whafo. Mai ngau ta alonga, ai meiso le whaalele o awala mo whio inga la tinu lau tele. Whailo mai o tolu i tu malo, watu ina atu waili ta i fitu se lau a whele miliona luna tolu mo lea polo o keti. Ai o loo whaatali lava ripoti, mai a li ima whai pule o niso i tu malo, mo lato fuafuanga te tau, mo le miliona luna dua wha apea me le tolu. O whaitau maasina nei o na tau nuu lei le whainga pālo te tele ala atinuu, i le tau sanga fau, ai fōlinga mai, e le iai masei tu malo wa atoa se 5 miliona tala, e tu sai mai polo misi al whainga malo le fast, na fola i le teima le pālo te lua fe luas fultasi. Pei tai o se tasi leo miti ale malo i ei nei, ina ia whawa u bea na whaatau nuu ala tau folfolanga, e ui le vaai al whunga vaai le vaai ngai taita iai ala auli, ma le kapeneta taita iai le tamai tai palemia, ia fia me Naomi mata afa. E toa fitus fulu whanau o ngā mai a o ngai tolus fun malua. E au fia i whanau o ngai toa tolus fun malvalu mai a o ngā tūlanga lua. Ma le toa tolus fun malua mai kolisi molulunga. Ua maua le whaamanu ia ngā whaaskolosipia o ngā fuai. E tau sanga nei. E tau wala mai polklame whaaskolosipia le whaletupel Pasifika, le PSP, po le PSP School Scholarship Scheme, lua afe luas fulu 5. O le nei polklame na whaavai mai fsasoani a ingai tono le atinuu. E 5 vai ma le lava le whaasoa. E tongi ei pilia o ngā whanau. Sau mwale te maita i pule i Samoa nei, i atunu mawhono Jennifer Fruin. E wha leo le anga fia fisoswani lei tūtaua o ngā whanau, ono le amatanga leo lisu e ngoso la tolu mana i manuia. E wha asfulu 5 awhi le taua wha i le seleni, ua wha matu umo pilia o ngā nei whanau, ua maua le wha manu ianga. O le nano ta inga le whaletupel Pasifika le PSP, o wha tino ai lea fo i vaenga, ina ia fisoswani a ingo Samoa, o loo iei le whaafitau le lava le whaasoa,
Ia una ia whanau ia onga, ma ia mauti nola o mawe alo ma whanau awa no tutusa ia onga ai. Na whawhetai ai fo ia mātua o whanau umau whamanu e nei le nei fesosoani, le PSP, mo lea whamama awenga, i le taunga le soifuanga ua iai nei. O te tala nei tua ali e to tolu ma tamaita e to atasi lea mo lia le au mai whanana ai le whala au whasai no le isa. Le ana avesia mai le official duty, le o atulo na whaitau au wha i le family o nai tonu le atunuu. O le whala au whasai na le bitosilia na mo lungalo na whaitau au whai, wa sao mai tonu o Samoa, pēr whaatu sao titau sanga o mawai. O le tala i tua o i latou nei e whaatali eilo latou tula i lumo le whaamasinonga, i le Aso Lua sfulufaa le masina nei. O lo tu mau pēr tutu ungo le amata upu, o le tu watu o latou tu sfolau ma pepa malanga le restala, mai te tau na saini le ofiso leo leo i Aso Lua mas faraile, o vai aso taitasi uma. O le taimi nei o lo ngalulu e pēla matanga luengo leo leo, e wha mau tu mau, ai meise o moli ango i latou nei, e whaatali ai le aso e tūtula i ai, i lumo le whaamasinonga. I tala muli muli, o le taalonga le sisi o me mafo se tasi o taalonga o mata ina i le tau mawhai alo mawhana wa Samoa. E peo na whaamawina i le astona ina te anei, le te tala alo ia i le whale ta alo mala au sisi. I le ngata i Samoa nei, ai mai se aia le amawhai na utova amai ai au sisi al Pasifika, po le Oceania. E ko leni maa o ngā i lea o ngā sisi o mea mawhale nei, o le Oceania Institute and Academy for Weightlifting. O se tasi ni o matati au whaatu il whala patonga ma le pule o ngā au sisi e le atunuu. Sau no se tasi o ali ilau i loi le nei ta alonga le sisi. O ia fo il whailau tusi te tono al Commonwealth, ia Paul Coffer. Na ia whaingoa ina Samoa, o le whatu ta alonga sisi o mea mafa, po le the heart of weightlifting. Na ia toi whamana tuai nisi o matati e na au sia nisi o lau sisi el Pasifika, i ta alonga te tele lalangi, e pēl ta maita i o ele o pelongi, le ana ia maole pina siliva li tausanga loafe ma le walu, i ta alonga le Olympic. Whai loa le whaanga e tia al President lau sisi e Samoa, tu au Pepe Jerry Walwork, i le whalaptonga lau sisi el Pasifika, i le filifili au Samoa, e whai mātunu e au tova amai e alo mawhana o le Pasifika, au ale atina eina, o le nei tā le ni. O tātou tala fau nā mole nei Aso Lua, tō wha soifua.